पाउजेदे युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खराब ले तौजरी आरके रंजनना MOS External Affairs अमसुंग एजुकेशन पाइरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखादा मिनिस्टर ओइरबसिंगना पोगदबा फमसिंग लाउथोखरे डॉक्टर राजकुमार रंजनना मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स अमसुंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन की फम पुरगने PIB नगसी नुमिदांग थोकिबा चेरोल अमगी मतुंग इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड पब्लिक grievances amsung pensions department of atomic energy department of space and other ministers sing the pigaba portfolio sing amade maruiba policy sing paire cabinet minister kuntrana faigaba portfolio su lautokre Rajnath defense Amit Shah da home affairs minister of corporation Nitin Jairam Gadkari the minister of road transport and highways Nirmala Sitharaman finance and corporate affairs Narendra Singh Tomar na Agriculture amasung Farmers Welfare, Dr. Subramaniam Joyshankar na Minister of External Affairs, Arjun Munda na Tribal Affairs, Srimati Zubin Irani na Women and Child Development, Piyush Goyal na Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution amasung Minister of Textiles puragane. Atopa pau amadana jumda su marks upaki matam oire health experts, post the patient singsu hidak kapthok pa kharisu kaide. India के अतोप स्टेट सिंह कोविड-19 की सेकेंड वेव की साइटिंग अंतरक्तुन महौसा की पुंसी लाकपा होनाख्रबसो स्टेट असिददी लाइचरसे हंथरकपगी माबी उद्रे नोंमगी पॉजिटिव ओइबगी मसिंग अदुमक चामंगादगी चामपन रोम थेंगनाबग लोइनना सिबगी चांगना मिoi 9 तारामंगा फावगी मनंगदा लेरे स्टेट असिद ओरिबा कोविड-19 की फिबम असिदगी साफरकलगा साफरकना बजुमदा लेइबदा मार्क्स उप तंगाई फदना SOP ngakpa amade vaccination paksana manipur sin bathungna kapthok mathau tari haina Health Department की एक्सपर्ट सिंह फोंदोरले हाउसिंग स्टेट असिदा करिगिदब कोविड-19 सेकेंड वेव हंथरक ngमद्रिबनो हाइबगी मरमदा पाउसे असिन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर के एक्सपर्ट सिंह अखनना वरी सानरुबदा मखोइना मखातन हाई कोविड-19 सेकेंड वेव हंथकिबा याबगी मतम ओरबसु हौसिक फोपा स्टेट असिदा हंथब ngमदना लेरिबा सि मरम कया अम लेरे मरम सिंह अदुकी मरोइबा खरा हाइबा तारगदे लेबाग मियामना सेक्शन बवटपा लॉकडाउन अमदि कर्फ्यू थमलबसु अथै अतोपा Mafam sing da satok sasin tauba yamna sandokan ba delta variant lakpa lengang na covid-19 ngak thokna da pegi paikali pa thabak thorom sina patam sakhan ba lengang na test tau si amade vaccination kap thok si arba sum yamna tholak taba amade home isolation tauba da chat kadaba chana kanglon sing mafung pana chattaban sing ba maram kya amra lena laichat asi auje phawada laksin bangam da baki maram sing oikane adobo laibang miyamna toy ngak na ribo wapam covid-19 second wave ki achoba Saitheng Paglamba State Sing the positive Oibiki Sang Yamna Hantagre. Manipur di Hantadri Aribo Wafamasi Chumi, the Wamiam Kangbi Gadabadi. Kodamoina Arabada, Delhi, Amati Maharashtra, the COVID-19 second wave asi. January Adoy the Horokibana, like the Siki concert Kimatugina Farakibane. Adoga Manipur the Meta Horokba Adoy the Lakibane. Marmaduna Manipur the Su COVID-19 Chanaka Sing Mapung Panangaktura Amade. Paksana vaccination Kaptoklabadi August half Hobokim the under control the Sweden Lakani Ibagit Hazabalay. Nagalamrom the vaccine kapada soiragadi e pamjan hanba yai study. COVID-19 daginga thongna ba miam the kapthokli ba vaccine makal kharadi kaploba mioi sing the e pamjan bagi thawtok sing thoki hariba do ningthi na khang haitriba health workers in the vaccine kapada soibadagi oramba yai aina malemge thakta khang hairaba singna mot phongdokre agency dagi phangba pawasina hai India Medical Association ki national COVID-19 task force ki member Dr. Rajiv Zaya Devan Fondo Kibaki Batungina Karigamba vaccine to Kamna Yetum Tinbada Masal Gimota blood vessels the Oina Kapsin Bataraga the Hidaki Dozadu E the Kudak Sankibayai Masina E Pamzil Hali Harbat Hodoxinga do Topagi Maram Amasoigane Karigamba Batam de Yetumatuna do Masal the Tinba Jaudabasu Paramamoigane Loinana Haribat Hong Hidaka Pagilam the Nintina Hitrip health workers in a pankap the Kapsin Bagi Hinabino Arambayai Karigamba Yatum Tinbada Yahum Toko Masaladu Yobangam the Kapsin Batarabadi Uncha Amadi Masalgi Baraktalariba Singli Nauri the Chankibayai Pendamigasi later in Bamang the Sirin Sinaduna Hidaka Pamatamda E Hagatpra Highway Bagitongan Berg Kanglon Amalere Masimang vaccine Kapamatam the Asoiba Aran by Hobi Chang so Hengan Lay Hinadobi Vaccine gi Pikrabi to Maton the Singli the Tinbagi Chang Asi Adukimatic name Adumanwa Karigamba vaccine to Mio Begi Singli Nauri the Santon Ida Yoki Tarabadi Atin Mamadamgi Manunda reaction Utorakani Maramaduna vaccine Kamnaba Yetum Tilabatung the Senasadu Sinkalaga E York Pra Yangadabane Karigamba
ई मरी खरा यौरप थोलगदि मफम अदुदा वैक्सीन कापलोइदबने अतोप मफम अमा होंगदबने तौइगमसों लेबाक असिदा कापलबा वैक्सीन मखलसिंग असि जाउना मालेमगी ओइना वैक्सीन कापलबदगी ई फमजनबगी थौदोक थोखिबगी चांग असिदि यामना नेमना लई हाइना इंडिया की एक्सपर्ट ओरिबा राजीव जयदेवन फोंदोके नाकालमरोम जर्मनी की मोनेस्ट यूनिवर्सिटी चथगी स्टडी वैक्सीन कापलबदगी ई फमजनबगी थौंगसिंग थोलिबा अदु मरुएना वैक्सीन सिंग अदु खुदसा आइबा वाटपा मियोसिन कांगलोन काइना कापदगे मसल की महत्ता ब्लड वेसल यौखिबनाने लोइनना स्टडी अदुदा एस्ट्राजेनेका एडेनोवायरस वेक्टर फाइजर mRNA अमदे प्लेसपो हरबा वैक्सीन मखल सिंग असि कापखिबा कैंडिडेट सिंग द संगिंग तौखिबने मखातारकबा अतोप पाउ अमदना वैक्सीन कापतना सर्टिफिकेट पिरबा मियोय अनि FIR Loukhtkhre COVID-19 वैक्सीन कापत्रिबा मियोय मरीदा वैक्सीन कापे हाबिगी सर्टिफिकेट पिरंबा एम्प्लॉय अनि की मतकता डिसिप्लिनरी एक्शन लौखलगनी हायरे पुलिस की पाउना हाय COVID-19 वैक्सीन कापे हाबिगी सर्टिफिकेट पिरंबदगे डिसिप्लिनरी एक्शन लौखनदबा सो कॉज नोटिस थाख्रबा मियोय अनि अदुदी उखोंगचांग अपर प्राइमरी स्कूल की ओजा MD अब्दुल वाहिद अमदे मोइजिंग प्राइमरी स्कूल की ओजा MD राफिक अलीने हिरमसिगी मतांग ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP कॉन्फ्रेंस होल्ड पांगथोकी पपाउगी मिफम अमदा SP जोगे चंद्रना आइकेबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर कंप्लेंट अमा तौरपदगे थिगतपदा COVID-19 की वैक्सीन कापत्रिबा मियोय मरी दंगरांग वैक्सीन कापे हाइबगी सर्टिफिकेट पीरे आइबा खंगबंगमखे वैक्सीन दी कापतना कापे हाइबगी सर्टिफिकेट फंगलबा मियोय मरी अदुसु मसक खंगबंगमबदगे मखोय मरी ngasi फागतलगा COVID-19 की वैक्सीन कापखरे लोइनना मियोय मरी असिदा सर्टिफिकेट पिरखरे हाइबगी कंप्लेंट अमा फाउडेन UPSC की मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज ना आइबा जेरोल अमा पिरकपदगी थिगतपदा खंगबंगमखेबने सानाबगी पाउ अमदा कोलंबिया बो पेनल्टी शूट आउट अर्जेंटीना अहुम अनिदा थोइदुना कोपा की फाइनल द ब्राजील का थेंगनरगने अर्जेंटीना ngasi अगनबदा सानाबा कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की अनिसुबा सेमीफाइनल मैच ता कोलंबिया बो पेनल्टी शूट आउट द पंजल अहुम अनिदा थोइदुना फाइनल द चुंबु ओरिबा ब्राजील गा लंबा तौनरगने ब्राजील की नेशनल स्टेडियम ngasi अयुक सानकीबा कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 की अनिसुबा सेमीफाइनल मैच अदुदा अर्जेंटीना ना कोलंबिया का लंबा तौनरपदा यामना ngana पंजल लमा चंदुना मंगजल थाबा ngamखे सानाबगी 3 मिनट अर्जेंटीना की स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी ने पिरक बॉल अमदा टीममेट लोटारो मार्टिनेज ना पंजन चलगा कोलंबिया बु मंगजल थाखे अर्जेंटीना की टीम ना कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट असि कुमजा लिसिंग अमगा चांपन तरागा तरुकता अहान बोइन सरुक जारकलबा मतों निफुगनी थोरक सानाबा ngamखे मदुदा पुन्ना टाइटल तरागा मरी रक फंगे टीम मसिना हौजे FIFA की मकोक मथंग ताबगी परिंग निपान सुबा थाकता लेरे मखोइना वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट की टाइटल असि अनिरक लौबा ngamखे ngasi की मैच अदुगी अहान भाप लोइसलकपा फावबदा कोलंबिया पंजल हंदोकपा ngamdana लेके अनिसुबा हाफ की मैच चंचलकपा मैच की हुंफुगा मथोइ सुबा मिनट कोलंबिया की यामना फजबा अटैक अमदा एडविन कार्डोना ना सप्लाई तौरकपा बॉल अमदा टीममेट लुई डियास ना इक्वलाइजर अदु चलगा मानखे एक्स्ट्रा टाइम दसु एहनबा पंजल लाइखिदबदगी पेनल्टी शूट आउट अर्जेंटीना की मेसी पारिडेस अमसुंग मार्टिनेज ना पंजल चनखी अदुगा कोलंबिया की ना क्वाड्राजो अमदे बोर्जा का पंजल चनखिबदगे शूट आउट अदु अर्जेंटीना ना अहुम अनिदा थोइरका फाइनल दा ब्राजील का थेंगनरगने मखातारकपा अतोप पाउ अमदना एक्स यूनियन मिनिस्टर की लोइनबी हालमले हानगी यूनियन मिनिस्टर PR कुमारमंगलम की लोइनबी मसागी सही हुंफुगनी पंचुरबी KD कुमारमंगलम लेबाकुबो निमित की नुमिदांग अथेंगबदा साउथ दिल्ली की बसंत बिहार लेबा माकी युमदा हालमले हना पुलिस न जुम सखचन बिता पंगदोरगले दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के मदुग इन थौदुक अदुगी पाउ मखोइ डोमेस्टिक हेल्थ फ्रंट पिरखिबि माना फोंदोरकपदा वासनमेट राजू लाखन नुमिदांग पुगनि पांदगी मपल्लोम गे मतमदा एसोसिएट अनिग लोइनना जुमदा लाखे डोमेस्टिक हेल्थ की पाउदो मसिद जुमफम औरग पुलिस ना जुमसगासी के एकता लाखन फाके डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट दिल्ली इंगेट प्रताप सिंह ना फोंदोरकपदा लाखन हाना जुमदा चंखे अमसुंग मदुगी मतुंग द माके एसोसिएट सिंह चंखे मगोइ KD बो ओवर पावर तौखे अमसुंग मोन अमना ममाइद नमसिलगा सोर फुललगा हाके माकबो हालबा मतुंग द मियोइ अहुम दो जुम अदुदगी चटके वरी एसि तारबा मतुंग द पुलिस टीम के सेमखे अमसुंग मखोइना लाखन फाके मागनंगनबा बनवर सिंह केम तगिनी लाखन अतै मियोइ अनि अनियुदगी ममिंग हाइदोरखे KD कुमारमंगलम अनिसुब फोर्ट मथंद लैखे माकी मपुरबा PR कुमारमंगलम कुमजा लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा निपान अमसुंग लिसिंग अनि अमगी मरक्ता नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस गवर्नमेंट मिनिस्टर अम ओइखे मा कुमजा लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा मथोइदगे लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा हुंदगी मरक्ता PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो
Minister of State Amoiki, Hakumza Lising Anida Tuki. Atopapao Amadana, ex-minister Pokso Ekibakata Book Daukre. Uttar Pradesh ki Sports Minister Upendra Tiwari amasung haki imung ki mayukta Pazadabas slogan kaya lauba ki maral siraduna. State dasigi hana ki Minister Aswika Chowdhury amasung haki masanupa Anand Chowdhury. Pokso Ekibakata Book Daukre. Samajwadi Party SB ki workers na Upendra Tiwari ki mayukta slogan kaya lauba ki video ama social media da viral oike. Slogan sing adu ki target ti mahaki sahi nauri pa masanupi ani amasung haki mamani haraduna. Upendra ki imung na ekoi sing adu pokso eki makadu bok tawna ba taksen ke SP ki workers na mahaki mama amasung masanupi sing maram chata na phasida phoi bata sing sinaduna saingangi aina Upendra na maral seke kana laijetra ba mahina sakla ba anaba ama rims ki doctor amasung staff sing na layeng badagi phagalakle mahaki ne haibada kana amata laijetra ba mahina sak badagi aruba phibam da rims da pukhalaki banupa ama hospital asigi doctor amasung staff sing na layeng badagi phagalakle aire Fresh na pangba pau na hai nupa adugi maming aboy sahi yangkai ganitoy. Magjiri bamdagini tawdog adu thokpa sahi asiki me tayet phawpa mahak sana kaithel da leiba. Baragi jum amada leituna truck ki pot thangtok thangjin tawba sinmi yamane. Mahak sahi asiki me tayet ta hospital asida mi kharana admit tawrambadagi RIMS ke. Director amasung MS ki mirang makada Dr. Khetri Mem Razu na lusing ba. Magi team nurse amasung staff sing na kuana duna imong manung ki mi amata yawdana laying lakhibane. Hajik Pabuda Mahakbo laying but the Sanki Hidak Lang Thak Amasung Sel Nazing Bapumba, Hospital Sigi Doctor Amasung staff sing Naputo Pane. Tauduga Haki Haksangi Sada Kuntramanga Maina Saki Badaki Aruba, Pibam Delampado. Howsik de Pagalactuna Atu Matam the disaster Taurabay Aire. Magna Hospital Asida admit Toromba Matamdagi Hauduna, Hajik Pabuda Haki Imumanuki Biosing Amata. Tiba Kangtana Lady Mahakari Gumbo Hospital Asidagi disaster what Tarabade. Marilanaba Police Station the Senator Mahaki from Sinanaba Honagani Aire. Panbajai me tare da thoki ba thodok aduda aboi ga loina da sekmai jindagi matam aduda sana kaithel da bharad leiba memo sahiyang higa taru suraba mioi amaga punna mai sakmina khibane thodok adugi matung dagi aboi mai na sakba dagi anaba dagi phagalaba su wakhal gi oiba anaba leirpa dagi hospital asita laying satharga la khibane maraga sida thiba khangdana leira khibi nupi masa phangkhre Imphal Police Station ki manung chanba thangmaiban maistam laikai dagi thiba khangtan leirakiba sahi taraga humdagi nupi masa adu ngasi nungthil pung baro makharum tabada Imphal Police amasung thangmaiban United Club ki aponba team amana thiba da phangle haire fresh na phangba pauna hai nupi masa adu ngarang nungthil pung ani makharum tabada yumdagi thoki badagi thiba khangre haidna PS asli report amalak padagi ngarang police amasung TUC ki aponba team amamna mic sinaduna Publicity salaga thiba ki thabak sathage ngasi ayuk club pasiki members in PS asigi osida phone tarukta na nupi masa adu thangmaiban jumnam lekai daleba ibung amada leire airakpadage club pasiki members sing amasung Imphal Police ki team amagana nupi masa adu laurubane tungda nupi masa adu District Child Protection Unit Imphal West amasung Child Line Imphal West the Senakhre aire Nagalamrom the Sangdok Saba MD Said Rahman son of Maniruddin amasung MD Wasim son of Gafar Board from Lilong Singkham Makadam, Thaban District, Hariba Ikoi Anina Napi Amage. Natai Chada video upload Taurubaki the local leaders in the Matunda Amukana Taudanaba. Warak Watim Biki Babu Tagat Jari, Asikumba Tawuk Matunda Amukana Taujaru Haina. Mia Mamadi local leaders in the Sangdok Jari. Sangdok Jariba, MD Said Rahman, MD Wasim, Lilong Singkham Makadam, Thaubal District. Arwi the content sing asigi marwi ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang video pupuna papathaga sari channel asina tom tak kanarabadi subscribe tawbi dribasna subscribe tawbi ramoloina like and share tawbu sukawi kono puna makpo amukhana thaga sari